party be na wo MPP ana china ko for ne didi matem bayo mo bone be no mo didi matem mama IGP acheme anko mo ko me pani akume ka IGP okokume IGP anko okokume munim san ka IGP kokume anko ko me pani akume na kufaro wanya IGP hwe monfa ne musa ne saka na onko mo ne be fami anajo no ene police for na no mu dia ya hyehyɛ o manim no o mu fe muntimi emusa IGP dampare saka no mu ne be fami anajo no pick up no ye video ya no video no ho sisi a na edru quarter ena nke be video na kyerɛ o mo de mask hyehyɛ o manim police for 8 ekutatuo komo me pani akume Abusia mu akwaba e de batum maji so so na ni dey kan media share subscribe my page we name Addo so na be ya upload be a nsa ebetimi aka Abusia Reverend Owusu Bempah ababonten e the allegations bi a imo odupa na ehuye ababeto abonten efa IGP dampare ho on November 2021 nim na IGP dampare and as a Ghana police emekokofa Reverend Owusu Bempah e wo ensem bi a mususu se oye ya anko yie no ho na fiti sabre na besi na de share dan to Owusu Bempah e wo se wo kasafa ho yie na afi aye election year na bibre na akra na wo hwe kwan se Owusu Bempah e de ne komhye e ba bonten abetwe nipa obedi Ghana mampeni se na ya na afi bia edu ne yekoto aba oye no na so afi we de papa e kyerese offer san commission no e ba bonten na dodo na e kyerese enam yawde bi a odi no MPP ho eno nti na o se onkasa na na so se wahwe sunsumo hu se MPP4 entimi emfa ba no na se ne ogu JM hu fi afi bi a etwem no nti ontimi ma bonten e meka se JM ene ba be fa ba na so nyinam no Reverend Owusu Bempah aba be kasa e make allegations e defa IGP dampare ho e kyerese abra o meba be kire no na ka IGP dampare e be won ne pane boni e de ekuna o kyerese ka bi krom be fa no eye ka IGP dampare eti o memu ha no o de fa nkofo ekukuom we any ensem bia ehu na Reverend Owusu Bempah e de ababontin a wo kyerese ensem ni nyina wo ka no o hu evidence ase kodru court a obetimi de hu evidence ni nyina akire some see MPP4 ya de ama na di omo ho ya on de makotra chama wuntimi radio so no mudidi matem adentino mudidi matem adentino mudidi matem adentino mudi atrotum so no mudidi matem party be na wo MPP adentino anko for ne didi matem bayo mo bone be no mudidi matem mama IGP acheme anko mo ko me pani akume ka IGP okokume IGP anko kokume munim san ka IGP kokume anko ko me pani akume na kufaro wanya IGP hwe monfa ne musa ne saka na onko mo ne be fami anajo no ene police for na no mu dia ya hyehyɛ o manim no o mu fe muntimi emusa IGP dampare saka na o mu ne be fami anajo no pick up no ye video ya no video no ho sisi a na edru quarter ena nke be video na kyerɛ o mo de mask hyehyɛ o manim police for 8 ekutatuo komo me pani akume me da say so no na me hu say police for ade matra pick up mu ebiti say eno de hankofa gu me sana ba ko a wote front na yi pamie o de be wo me ha usima kan enam so mu ya struggle na pania na no bui te metia mu mo sel so nyina ate ama na abranche bi am se no police ni no so da ono kura se ebre bi oba fie be kan to mo bam che mabu sam se papa adan nam so anya hwe e ho pa na me ka che papa ya me brother awule ene nana kwasi so mo kan kire sofo cha so usu mo se de mahuni na nkrofo no peso mo me pa ne ekume eti mo nkofie enti me ka no o mo hye ka no enti kofi da 1 hour otinani na nana kwasi ada 1 hour otinani na papa ya so ada 1 hour afedo mu yan se police for the pick up when me say pick up no ye call DVLA
koye hwehwemu ayi Honda Accord bi number ne bo Honda Accord old type yes sa aka ne na dampare ade fan krofo kokunkumo mu dampare be kume na wo dampare wo betimi akume na we nyina Miami menya hwe menya momone omudi tuo na ba ha omantimi invite me no omudi tuo beto tuo na dampare ko twa ntro se me mama mo amoya asorfo na boa polisifo no police ni bia ne ba na me mama mo bo no na kufa do so agia di wa musame wa mfreme na danfo pa so ni mi o eso mfreme musame hwe no ma dia tro osofo ya de me kwa cells ana John Buadu ba ho ana msa na bema ada na mo yemisi oso di anya hwe ochina ye be ho ade ama tu di anya hwe me fra chama untumi a osimpan fone bu afume na age say Victor Kusibu atempe and obetimi am ye jame na am say what na am say chama sa na woka and obetimi koshe because how many days 4 days and I'm one baba patch on the majadi achep na masama monkrofo cotton radio so di matem twantro to me so me Steve Wingham Assemblies of God for so for penny and Archbishop akwa meeting awo hen krobeso adentina mudi atro to me so na mudi di matem na munim se aduru abato afi na munim se 2016 nyame na me so na de mobile 2020 the same thing ana masori atiame ana mo pesa mu wini election 2024 na mo ya sure se mu betumi die yes mame oya friends you know na dane bye bye Anunti ya di osomno baba wie na me adoma next week ya beto aso adentina people for adentina omudidi matem adentina mu twantro to me so se me na me fache ya na mama katiba na maso me Entebusia prophet Owusu Bempah video yi na yakwa abohwe na enchemu anase questions e bi musan say so IGP dampare no onya sofo onye sunsumu nipa enti seba ne se okun no abedi wasofo die na wudi no anase okun na wadeden ene bi muso say the fact say we sofo na o hye nkoma MPP na wadanfo ne president na no mo sa yonkofa no so nkyese sa de na waye no emretia e wo se emra ne yehwe han ehwe IGP ayobi a wo Ghana ha se obo emra no ho ban enti se wo ya ade na se ene emra no bo abura e wo no tumi muso otimi ba befa wo e de wo ko police station na wo ko hwehwe mu nsemu bubo wa odwa kujina court udibi muso a na waja untini IGP dampare eyeye no eyemra kwanso e na wonam na ebi so e kire se yawudie bi a ewo Owusu Bempah emu a wo kire se MPP for share ne bosen ko mbesi dan na sorry dan no dia ma na so sa abo hye no amaso ene Kusibu atin sensem bi a wo no ene da so hye ne mu a besi na nyina onje mu na kanya me nipa de enkobi fum a wo se wo gem na de fache eye adwuma fi se fache e na mobo hu daru ene kye yen asori ma na edi mo atin se wo ye sofo na se wo di ya na wantimi enje ma fa nche na sa bibia kwasa boso de a na se wasofo de na wodi no akakakra we no eye concerns the questions a amafo ABC bi so kra e kire se papa as anytime e twem na so on person time betwim abo bia e be wu aya na wo pre ensem bia wo ka e de fa je yem e kire se ne nsa ho e wo moja de fa man penida da John Evans Atamos na me fa ne currency e wo ho a wo ka de gu papa ne ho fia na ne kure bia nim no eno e na da ne ka ma ebu asanko na people fo na kasa e tua ne so ka e wo nsem a o kan we nim nyina e ye concerns me hu se ne ho so waju isi chew e wo comment wo we ne sana fa wemia adoma no so e de ma se ne be ya upload bia bia onsa e betimi aka e too much age ko Facebook nso a e too much age ho so ya na wa like na wa share e de ma me makra